account manager, community manager, PR, event manager. Na ova zanimanja ste sigurno nailazili na sajtovima za traženje posla. Sve su češće u Srbiji, a za mnoga od njih prosečan građanin i ne zna šta znače. Ja sam Marija Veličković, radim u agenciji New Media Team i danas ću vam pričati o poziciji account manager. Šta podrazumeva posao account menadžera? Kada pričamo o account menadžeru, logično je da to negde povuče na neki finansijski deo, ali istina je da account menadžer ima veoma malo veze sa finansijama. Dakle, on se sad od svake agencije, mislim, to je drugčije maltene u svakoj agenciji, ali on se bavi promo aktivnostima kod nas u agenciji. Znači, stara se da se taj neki PR plan sprovede u delu. Ponajmanje se bavi finansijama. Account menadžeri obično u nekim agencijama donekle se bave SWOT analizama, finansijskim analizama na početku saradnje sa klijentom, ali otprilike taj neki finansijski deo se tu završava. Postoje druge osobe u agenciji koje su zadužene za taj finansijski deo. Ukoliko biste kao klijent došli na razgovor sa Marijom, dočekao bi vas ceo tim njenih kolega, account manager, senior, direktor i neko od kolega iz digital sektora. U skladu sa nekim budžetom našeg klijenta, odnosno potencijalnog klijenta, mi pravimo PR plan na neki određeni vremenski period. Naravno da se uvek tružimo da izvučemo najviše što možemo iz tog budžeta, ali ono što je važno jeste da klijenti budu svesni da veličina budžeta negde određuju rezultate. Mislim, ljudi i danas imaju taj problem da se uslovno rečeno pomire s tim da izdvoje tu vrstu novca za rad PR ili marketinške agencije, ali ono čega bi trebalo da budu svesni jeste da je to zapravo investicija i to jako dobra koja se svakom našem klijentu višestruko vratila. Iako mnogi smatraju da account manager nema radno vreme, Marija kaže da se u njenoj firmi radi od 9 do 17, da ima vreme i za privatan život. Ostajanje do kasno na poslu je izuzetak, a ne pravilo. Sve to zahvaljujući dobroj organizaciji. Dok je radila u medijima, zastupala je interese javnog mnjenja, a sada klijenata. Posao u agenciji je timski posao i svi su upućeni u sve segmente rada. Integrisana komunikacija podrazumeva da ćete vi komunicirati u najboljem interesu svog klijenta preko svih mogućih raspoloživih kanala koji vode do te neke ciljne grupe. Ja sad pričam onako možda malo grubo i pompezno, ali to podrazumeva da vi znate da komunicirate uvek, u svakom trenutku, preko svakog kanala i na adekvatan način, u najboljem interesu klijenta. Dakle, to možda nekome deluje tek tako, ali to nije lagano. Vi na jedan način komunicirate, ne znam, sa novinarima iz štampanih medija, uvek se trudite da im ponudite ono što je njima interesantno, što je suština, a da opet zastupate najbolji interes svog klijenta. Potpuno drugi vid komunikacije se događa putem nekog online-a, društvenih mreža, sajta i tu postoje razlike, da li je u pitanju Facebook, Twitter ili sajt, tako da to je vrlo, vrlo kompleksno. Znači, stvarno morate da budete pravi ekspert za komunikacije da biste radili u agenciji kako je, na primjer, New Media Team. Da li je tokom školovanja planirala da će se baviti ovakvim poslom? Pa ja nekako ceo život znam da ću se baviti komunikacijama. Prosto neko ima tu sreću da na vreme shvati u čemu je dobar i zašto je posebno talentovan. Za mene su tu uvek bile komunikacije. Ja sam se na kraju pronašla na fonu koji negde i ima veze i nema veze sa mojom strukom i neki dugi niz godina sam radila u medijima, u štampanom novinarstvu, tako da je ovo za mene bio neki prirodan sled. Međutim, da bih iz medija prešla u ovu branšu u kojoj sam sad, u PR, to više nije tako jednostavno kao što je bilo. Pre se nekako podrazumevalo, mi smo to čak zvali novinarska penzija PR, ali sada shvatam da je to mnogo kompleksnije od toga. Mlađima je sigurno jasno šta ona radi, ali kako Marija starijim rođacima i poznanicima objašnjava šta je njen posao? Dešava se da neki stvarno stariji rođaci uopšte ne razumeju šta je to čime se ja bavim i da onda obavezno podvuku da u njihovo vreme pravi fakultet bila ne znam medicina i da je to sad ne znam ni ja kako i ovako, jednostavno ne shvataju svrhu mog posla, prvo ne razumeju ošte čime se ja bavim, a drugo ne razumeju zašto bi se ja time bavila. Ja im sreće što sad manje više svi znaju šta je PR. Sad kad idemo u te neke detalje, ne znam, čime se bavi account manager, čime, ne znam, executive account i tako dalje, nisam bila ni u prilici da toliko precizno objašnjavam, tako da PR manje više svi razume. Razume da je to neka osoba koja je glas kompanije, odnosno klijenta, koja gradi veze sa zajednicom, medijima, nekom najširom javnošću, tako da tu nisam imala toliko problema.
Koji su to saveti koje bi Marija dala mlađim kolegama? Prvo bih posavetovala nekoga da se zapita da li su komunikacije to zašto je talentovan i to što stvarno voli da radi. Da biste se bavili ovim poslom i da biste bili dobri u njemu, neki preduslov je da ga jako volite. Znači da budete dobri u komunikacijama, da ste opušteni kada komunicirate i da vas to interesuje. Što se tiče fakulteta, ja sad tu ne vidim neku direktnu vezu, pretpostavljam da je fakultet političkih nauka neko prirodno i najbolje rešenje, ali verujem da neko ko bi se dovoljno potrudio i postane za matematičkog fakulteta bi mogao da uđe u materiju struku. Moj neki savjet je da svi ti ljudi jako puno čitaju, sve što im padne pod ruku, to je jedan od najboljih savjeta koji je meni nekada moj urednik dao, da prate medije, da prate trendove, da prate tokove i da budu vredni. I verujem da će sve drugo doći na svoje. Ljudi često posao računovođe i account menadžera mešaju. I oba potiču od računa, s tim što je ovde u pitanju vođenje klasičnog finansijskog računa, a ovde je vođenje uslovno rečeno tog nekog PR računa, odnosno ono o čemu smo pričali, razrađivanje tih nekih PR aktivnosti i rad u interesu klijenta, a za račun klijenta. Tako da kad se prevede na naš jezik, mislim kad se u stvari pojasni šta koje zanimanje znači, u svakom slučaju računovođa i account manager, makar u ovoj agenciji, nemaju dodirnih tačaka. Account manager i PR su relativno mlada zanimanja, bar u Srbiji. A kako Marija vidi sebe za nekoliko godina? Ja ovaj posao stvarno volim. On jeste intenzivan, zaista, ali to ono što sam pričali, mi ne znamo kakvim zanimanjima ćemo pričati do moje penzije, tako da ukoliko se stvari radikalno ne promene, ja ostajem tu gde jesam.